urakoze cyane Brake Pascal. Nivyo imirwano yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 27 Masisi yarumvikana imbunda ziremereye cyane Wazalendo ndetse n'umutwe witwa NDC Renove. Aha rero nibwo mu masaha y'igitondo rwose batangiye imirwano ikomeye cyane kuri M23, ariko M23 yagerageje gukoresha imbunda zirasakure cyane basha no kubasubizayo aba barwanyi. Mu gihe M23 garangije kwigarurira Gatobobo iba ari Gatobobo wowe wenda gukongomani yawe birabicura bizana bigezeho ndetse n'umugezi wa Nyarape. Hiriwe rumvikana imbunda kugeza ku cyamusi cyo kuri uyu wa gatanu itariki 27 AS23 irakoresha imbunda zirasakure cyane isubizayo mwaninya n'imirwano yubuye nyuma y'urupfu rwa leta na Colonel Guringoma bizama 23 bijyanye na politike nako mu bijyanye n'ibya gisirikare kuko dore ko Oscar Barinda ari ushinzwe bya politike n'agahinda gakomeye, ariko intare za Sarambwe zavuze ko zigiye kurwana umuhenerezo kugeza ku mwuka wa nyuma, dore ko na FARDC yamanuye abasirikare benshi mu kigo cya gisirikare kirahitwa Biriko ni muri territoire ya Warikare, ariko AS23 nayo yaryamiye amajanja yagaragaye muri biriya bice igaragaza gusubiza inyuma aba barwanyi, ndetse no muri Kauzi Biega ari muri Kivu y'Epfo araca abarwanyi benshi cyane, ariko intare za Sarambwe ziri maso zigiye kurwana zikuremo Karemikindu ndetse na Kisangani no mu bindi bice bitandukanye na Baraka tutayibagiwe, nuko amakuru atugeraho muri amasaha abyemeza imirwano yeruye nta byagahenge nta byiki ko leta ya Kongo abafatanya bikorwa bayo nibo barangije kwica akagahenge, ariyo mpamvu imirwano ngiye kubura uyu wa gatanu. Yego turabasuhuje abakunda Connect Media TV. Ni tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 muri studio ni Pascal Baraka ndi kumwe na mugenzi wanje Joe. Amakuru yawe? Unaoneza Baraka Pascal burakeye? Yego burakeye. Aya masaha uherereye he? Tuvugana ndi hano muri Goma, ndi muri quartier ya Ndosho, rwose tumeze neza. Ego umunsi mwiza. Abaturage bakomeje kutubaza amakuru aramutse yumvikana nyuma y'iminsi ibiri ishize. Hari amakuru menshi cyane kubijyanye n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Guringoma, ariko ku rundi ruhande tugiye kuba twaganira byinshi ku mirwano ikomeje guhuza impande zombi. Hari na byinshi uramfasha gusesengura worigo muratubwira amakuru ariyo, ubwo tugiye kuba twabijamo byose neza ube tayari, sibyo? Oya nta kibazo Baraka, urakoze cyane, ndetse n'abakunzi ba Connect Media TV ndetse na Inuma TV bari hirya no hino. Ariko hano imvura ibikugwa nyinshi cyane hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Goma, ariko namwe nizere ko mumeze neza. Warubigarutseho ibyo nkuko twabigarutseho ku munsi w'ejo umurambo wa leta na Colonel Guringoma n'abandi bapfanye bagira ku 9 nkuko igitangazamakuru cy'Abongereza cyabyanditse Reuters barangije kugezwa hano muri Goma. Ubwo rero igikurikiyeho no gushaka umusimburo ko twamugarutseho ku munsi w'ejo Baraka, nawe wari kuri terrain ngiye wagiye kuri terrain uyu munsi, ariko icyo navuga nuko umusimbura agiye kuboneka, ariko hano urabona ko muri umujyi wa Goma n'ubukonje n'agahinda n'umubabaro nubwo AS23 yagica amarenga biciye mu bayobozi bayo, ariko n'abaturage urabona ko nta byishimo bafite kuko bari bizeye ko intare za Sarambwe rwose arizo kubatabara nkuko babikoze n'ubu zirakomeza kubatabara, ariko inkuru y'incamugongo yabagezeho nubwo hataramenyekana ni bande baguye nyirizira muri kitero cyabaye muri Rubaya ku munsi wo kwa kabiri byagenze bite, ariko urabona ko abaturage banakomeza n'imirimo itandukanye. Ukiri kuri ingingo buretse gatoya uze kuduhereza ishusho y'abaturage muri rusange ahantu bari ku mihanda, wagiyeyo kureba uburyo bitwaye, mbese nibihe bibazo bakomeje kwibaza mu gihe M23 itaratangaza neza koko
ko Lieutenant Colonel Uwingoma yitabye Imana. Abaturage uri kuvugana nabo bari kuvuga ngo iki? Abaturage barakubwira ko bizeye intare za Sarambwe, barakubwira ko bakomeje imirimo yabo, barakubwira ko rwose ibyabaye nyine ni ibisanzwe mu rugamba, badashaka kubona ubutegetsi bwa Kinshasa bugarutse hano mu bice by'igaruriro na ASV3 kuko imaze kubaha amahoro, yabahaye isuku, yabahaye umutekano, ibintu bimeze neza, ko barakubwira ko ari agahinda ariko biteguye neza ko imbere ari heza nk'uko wari ubigarutseho Brake Pascal. Ukiri kuri ingingo tugiye guhuzahuza neza imirongo, twari tumaze kuvugana n'abantu bari Rubaya aho igitero nyirizina cya drone cyabereye, aho twagiye tuvugisha abaturage bari batubwira uko bimeze muri aya masaha. Gusa tugiye kuba twakwibanda ku mirwano yongeye kubura. Ubona ko 23 igiye guhangana noneho byeruye n'imitwe twaje intwaro, mu gihe uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bo bavuga ko banashigikiye inzira y'ibiganiro. Ubu tuvugana amakuru dufite nuko imirwano iri kumvikana Masisi, muri territoire ya Masisi, mu mipaka yabo na Walikale, yurenze Nyabyondo, abantu bazi muri village Cyumba na Bukuca. Aya masaha n'umuriro bimeze ute ko nzi yuko bamaze kwakira amakuru y'iyi mirwano, ubona ko igiye kuba nkaho ibaye mishasha noneho mu gihe 23 yari yemeje kubahiriza gahenge? Urakoze cyane Brake Pascal. Nivyo imirwano yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 27 Masisi, yarumvikana imbunda ziremereye cyane, Wazalendo ndetse n'umutwe witwa NDC Renove. Aha rero nibwo mu masaha y'igitondo rwose batangiye imirwano ikomeye cyane kuri 23, ariko M23 yagerageje gukoresha imbunda zirasakure cyane, basha no kubasubizayo aba barwanyi, mu gihe M23 tarangiye kwigarurira Gatobobo. Niba ari Gatobobo wowe wenda mukongomani yawo birabicura bizana bigezeho, ndetse n'umugezi wa Nyarape. Hiriwe rumvikana imbunda kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu itariki 27 AS23 irakoresha imbunda zirasakure cyane bisubizayo n'imirwano yubuye nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Uwingoma umuyobozi wa 23 bijyanye na politike, nako mu bijyanye n'ibya gisirikare, kuko dore ko Oscar Barinda ari ushinzwe bya politike, n'agahinda gakomeye, ariko intare za Sarambwe zavuze ko zigiye kurwana umuhenerezo kugeza ku mwuka wa nyuma, dore ko na FARDC yamanuye abasirikare benshi mu kigo cya gisirikare kiri ahitwa Biriko ni muri territoire ya Walikale, ariko AS23 nayo yaryamiye amajanja yagaragaye muri biriya bice igerageza gusubiza inyuma aba barwanyi, ndetse no muri Kauzi Biega ariya muri Kivu y'Epfo haraca abarwanyi benshi cyane, ariko intare za Sarambwe ziri maso zigiye kurwana zikuremo Karemikindu ndetse na Kisangani no mu bindi bice bitandukanye, na Baraka tutayibagiwe. Nuko amakuru atugeraho muri amasaha abyemeza imirwano yeruye, nta by'agahenge, nta by'igiko leta ya Kongo abafatanyabikorwa bayo nibo barangije kwica akagahenge, ariyo mpamvu imirwano ngiye kubura uyu wa gatanu. Ukiri kuri ingingo, hari amakuru yari arimo avugwa ko witwa Machano Noah, uyu ni general ku ruhande rwa Wazalendo Mutomboki muri territoire ya Kalehe mu mipaka ya Walikale. Byari byavuzwe ko uyu mugabo yapfuye mu bitero yari yagabye ahitwa Kanyaru, gusa ko byaje kurangira umugabo yongeye kugaragara. Amakuru ye ayo ufite uko uyu mugabo yagiye avuga ni ibiki ku bijyanye n'urupfu rwa General Machano? N'amashusho yaragiye hanze y'umujenerali Machano Noah, niba ariho wawubatse inguge simbizi, niba ariho yakuye izina cyangwa niba ari inguge ashaka kubaka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabyo nzi. Ni umusaza w'ibizigira w'imibiri yombi, byari byavuzwe ko yishwe na 23, ariko amashusho yagiye hanze guhera ku munsi w'ejo kugeza kuri uyu wa gatanu, yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga. Aragaragaza umugabo rwose ari muzima, avuga ko ibyatangajwe ari ibihuha, ndetse uyu mugabo
yarangije kwemeza neza ko agiye kwifatanya na Wazalendo ndetse n'imitwe yose iri ku ruhande rwa FARDC n'ikoalisiyo zose kurwana umuhenerezo. Ni muzima rero, nyuma yo kuvuga ko yivuganwe na M23, uyu mugabo yavuze ko rwose ari muzima musho yagiye hanze, ndetse Baraka abenshi baracyabyinira ku rukoma nyuma Leta na Colonel Ngoma ndavuga ku ruhande rwa FARDC nabo bashyigikiye. Gusa kugeza muri aya masaha Leta ya Kongo nta kiravuga kuri urupfu, dore ko na Twitter cyangwa kuri X bashyize ubutumwa bahise babuhanagura. Ariko M23 yamanutse Kivu y'Epfo, yamanutse Minembwe, nyuma drone zibuza uruhara muri Minembwe. M23 yatangiye kugenda zihanura uhereye mu gitondo cyo kuri wa gatanu. Intambara irakomeye cyane mu misozi ya Minembwe na Rafizi, ibintu ntabwo byoroshye na gato. Mu yandi makuru nababwiranye uri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage nabo uko nabigarutseho bakomeje imirimo, ndetse n'andi makuru mashya angeraho muri aya masaha aremeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibihano be barashyize ku Rwanda. Ibihano byose babihagaritse, bavuga ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa mwiza mu bijyanye no kubahiriza ibyo bemeranyijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano ya Washington y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hagati ya Felix Antoine Tshisekedi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, na nyakubahwa Donald Trump. Amerika yatangaje ko ibihano byose yarafatiye u Rwanda ibihagaritse, ibisubitse burundu, ndetse ko u Rwanda ari igihugu cyiza cyubahiriza amasezerano. Ariko mbere yo kugera kuri iyi ngingo twamaze kubivuga neza koko, aya makuru yatugezeho tubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gusubika gahunda yo gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Ariko turi kumva ko mu bice bitarabozwa na M23, cyane cyane no mu bihugu by'abaturanyi, aha twavuga nk'u Burundi na Tanzania, ngo abenshi bishimiye urupfu rwa Leta Colonel Ngoma. Ati Bujumbura na Gitega bari no kunywa amayoga bavuga ati bakize Ngoma. Gusa ko kuri iyi ngingo dushaka kugira ngo tubaze wowe uri Goma, abaturage ba Kivu zombi ngo barashaka kumenya koko niba Leta Colonel Ngoma yarapfuye cyangwa se niba atari byo. Ati koko nta tangazo riraje hanze ku mpande zombi ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa na M23 warubigarutseho, ariko turashaka kumenya neza koko abo wagiye uvugana nabo, ibi bitero aho byabereye. Nzi ko amakuru agiye kuba yakomeza kuja hanze, niba ari ukuri cyangwa se niba atari ukuri, ariko aho uri ni hafi neza n'ubuyobozi bwa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Nta nkuru kubijyanye no kuba iyo mirambo koko yaba yaragaragaye Igoma, cyangwa se biracari bihuha nguko biri kugenda bicicikara ku mbuga zitandukanye. Amakuru avuga ko imirambo yarangije kugezwa ni Goma Brake Pascal, ngo taramenya ngo se irihe izashyingurwa ryari. Gusa n'ubu tuvugana hano, nicaye hano Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko M23 bamaze gushyira hanze itangazo mu minota mike cyane, mu masaha saa 8 zo kuri uyu wa gatanu. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashinjwa na M23 bwicanyi bukomeye no kurenga ku gahenge, nuko bicishijwe ku rukuta rwa X rwa AFC Alliance Fleuve Congo, aho twacisha n'amaso muri itangazo rigiye hanze. Ngo hashize ibyumweru byinshi abaturage benshi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kwicwa mu bice bigenzurwa na M23 ndetse na Twirwaneho, aho abajenosideri ubwo ni FDLR asize u Rwanda, Wazalendo, ingabo z'abarundi, igisirikare cyari Burundi FDNB, ndetse n'abacancuro bakomeye kugenda barenga ku byemeranyijwe bagakora ibikorwa by'iterabwoba, ubwicanyi ndetse no kurenga ku gahenge. Aho Leta ya Kinshasa ikomeye kugenda ikora ibi, gukoresha amadrone atandukanye baza bakarasa mu baturage. Leta ya Kinshasa akaba ari wo mujyo bihaye,
AS23 ivuze ko ibi bintu rwose ari bibi cyane ndetse igiye kurwana umuhenerezo. Iri tangazo rigiye hanze riravuga ko tariki 15 z'ukwezi kwa mbere haturikijwe bombe cyangwa se ibisasu biremereye cyane muri Puezero bigera kuri 5 hara muri Minembwe mu gace kitwa Rutsakuku na Baruta. Tariki 17 z'ukwezi kwa mbere Puezero yaratewe. Mama 23 iravuga ko tariki 20 z'ukwezi kwa mbere Rugezi ndetse na Biziba habaye imirwano ikomeye cyane haterwa amabombe. Tariki 24 z'ukwezi kwa mbere ahitwa Mukoko hatewe amabombe ndetse na Mikenke asenya inzu nyinshi. Tariki 29 z'ukwezi kwa mbere imirwano yarakomeje muri Minembwe barabombarida rwose bangiza byinshi. Tariki 16 z'ukwezi kwa kabiri Leta ya Kongo n'imitwe yafatanyije bateye ibisasora muri Minembwe mu gace kitwa Katoyi na Murememe Munene. Adono harano ntago mpazi kabisa. Tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri drone ngo zarashe ahitwa Minembwe. Tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri imirwano ikomeye cyane yabereye ahitwa Nyaruhinga abaturage benshi basiga ubuzima muri Minembwe. Tariki 23 bombe ziremereza rashigisate kwa Gasovu Nkokwe Gatoyi na Minembwe. Tariki 24 drone yivuganye Leta na Colonel Wiringoma n'abasirikare bari kumwe hara muri Rubaya nk'uko AS23 imaze kubitangaza. Kuri uyu munsi yarasha yitwa Kitendebwa Kishishe Kitoveri hara muri Karehe. Tariki 25 imbunda zarakomeje guzirasa yitwa Rutigita Katazangura na Rugezi. Tariki 26 ni ku munsi w'ejo imirwano yarakomeje ngayitwa Mweso. AS23 ivuze ko abanyamurenge abatutsi muri rusange bararana muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kinshasa mu mugambi ifite no kubarimbura ariyo mpamvu itangazo rigiye hanze mu masamake cyane. Baraka Pascal dusoza riravuga ko AS23 na twirwane bagiye kurwana umuhenerezo bakaba bahoza abaturage bagiye hanze. Nitangazo ni gusoma rimaze iminota 18 gusa rigiye hanze. None se gahunda ya CRGL muri mekanizme igamije kubahiriza amasezerano y'agahenge twari twamaze kumva ko bamaze kugera Uvira banategeka ko imitwe yose yitwaje intwaro ya Wazalendo barekura Uvira. Ibi bifite aho bihuriye no kuba imirwano ikomeje kandi ubona ko impande zombi zigiye guhangana mu gihe mama 23 bafite umujinya mwinshi batewe n'uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bafatanyije n'abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye. Ibi by'agahenge urabona ko noneho nta shusho igaragara nyayo ku gutanga umusaruro mu kurangiza izi ntambara. Ibyagiye Doha Benjamin Onima nabo bari kumwe ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Katari, Leta ya Kinshasa. Rwose reka nkubwize ukuri n'ibiganiro by'i Rwanda kwa Joao Lorenzo wohereje bamudahusha barasakure cyane hano muri Masisi no mu bindi bice. Reka nkubwiza mukuri ko nubwo ibiganiro bigiye gukomeza ariko ntakirimo. AS23 ivuze ko igiye kurwana umuhenerezo. Ibitangazamakuru mpuzamahanga byariyicariye ntacyo byakoze. Leta z'Ubumwe za Amerika nubwo yavuze ko u Rwanda ari igihugu cyiza nk'umufatanyabikorwa ntacyo barakora kuri imirwano. AS23 ivuze ko iby'agahenge rwose byibagirane. Intambara rero iratangiye ku mugaragaro irabohoza ibice bitandukanye ndetse n'abaturage bakomeye kugenda bicwa. Byumvikana neza ko nkuko General Sultan Makenga yabivuze mu mpera z'umwaka wa 2025 intambara ireruye ikiriho no gucana kamera abanyamakuru bakambara bote nabyo kwambara za nkweto ujya wambara baraka z'abahanzi ugamba. Yego mbere yo gusoza reka tumenye icyerekezo cya mama 23 twabonye ko bashatse gufungura inzira ya Masisi bamanuka Walikale mu rwego rwo kuja gutera cyangwa se kuja kuzibya imbunda ziri guturikira Cyambuca na Biriko. Ariko ku rundi ruhande mama 23 ikabishaka kugira ngo ibohoze abaturage ba Minembwe. Ubwo twumve ko imirwano igiye gukomeza ari nako abaturage bari mu bice bitandukanye banyotewe no kubona mama 23 muri ibi bihe ubona ko FARDC nabo bamaze kongera imbaraga. Tugushimire cyane Joe. Ndagushimiye cyane usurize Jadwa Bright uri kuri kamera ni umunyamakuru
wacu mwiza cyane ndetse akaba azi no gutunganya amashusho meza. Mu masaha ari imbere ndi hano mu misozi miremire ya hano Keshero nk'uko nari mbigarutseho, uzamuka ugongeye kuzamuka Kasunyu ndakomereza hano kwa Joseph Kabila Kinyogote, ndazamuka Masisi ndetse ndakomereza mu misozi miremire ya Karaze za Nuza za Mushaki, yego za Mushaki, komereze hakurya za Rubaya. Ubwo rero abakunzi bacu mube maso rwose, twambariye urugamba, turi kuri tere, bari turasura mu masaha make cyane. urakoze cyane. Ndabashimiye.